mwanchi umurigererio Ndizi TV na bwansu bwo mu busingo kwaganya sumurobere ubwo kumenya kuya umuroberio tobo senwa mankigoro yo kumenya biyake bochanu wetaga kuri aseme chando ao na boigo amarwaire ayo agendere tobo chanda emibere y'abanyabantu naritwe rero nimbwate omugeni gaiga kuri asenya gitari ya hema ekirobono nachiko mwari bagari abene emanyekani na munoto beto kugendera n'umuroberio gasi ritwe rero tochi ukwanira igoro yo mu borero manyekani te usumo chano manyekani na hatubanu se ekyongweka ase nabanke bamanyete iriatariane Evelyn Osero kirango kwarga dobe kubusangana intwe wikomwero karibu sana asante nabo kumanya umwanchi umurigere iriatari yawo okay asamuri tando kwa Kenneth tali ya hospital karibu sana asumuroberiyo itkolera ndeto kwanire igoro ya hatubanu abandi bakoibu hatubani kyongoreka akorende mbamaiti amange ko batkana n'umucandira bante dotwerera asubime hatubani nimkiyekega Hatban ase kibisito rupeni kyongoreka akega konyorore amachinara maroro agotira kurwege kubagatiga kurwesenda macha yabo jasa abosamba kone kira abosamba gatiga ase electrostano area gase kubagatiga ati igiko munda kuna na nzojinde gatiga ende ko kuna Hatban nda kikiye chinga konyorore munda kubwatwa na ikyongoreka Hatban egocha ekero esidera se etezwandi kora rowa osophageal sphincter ekero bate defect konyorana sphincter ke ndora ngomne valve egosieka esophagus ne stomach para konyorana sphincter yako barus some gases ose kuendana ko lichachite oi ndani ndiko nyomo ndalire konyorana ko lichachite amache ya maroro agotire se kubagatiga kera gotira se esophagus ase ko ne esophagus akonya corrode like akoleta irritation tojigase esophagus nerves inchiroro chirega bishiko sense olekera mache ya corrode ya mpaka ikire mali ase nerves chikade chikaro mundo tware Hatban ebintu bingi bikolete Hatban kwa mfano kare sphincter mirrors etone muscles yeko endeka mundo abere maybe myake mwengo mundo monene sphincter mujere ya baruse etone sphincter ko ya baruse kare ya mirrors nere kwa egotika amache ya morrat so antida kurwe na isiko kero kende kero muntu tebe kwa lile ndagra chiro muntu rali kiragira utware Hatban tebe kwa lile ne chocolate yo mujere ya increase service kwende ya go consistent monenda ya tiga embewa ya dira kurwase ase sphincter ya tiga kwende amache ya morrat so ande kero kende ko nyorana ekero muntu kwalire ndagra kana amara kwa kurara kigimo kero kwalire ndagra kwa rara na especially kwa on your right side bono egodi yego injorera namo ende go injorera namo indi yatika amajayo asa kurwa sphincter yatire kujera nani mbaro bagwato kana shida excessive gastric production HCl production ya sena kana rachia acidity nyingi chiko produce ya so bonga sena kaya mko polisi so bongeta yani mutira mchao yani mutira kwa nyore Hatban usekera mantu kwa ulcers kwa mtu kwa ulcers na wegas ama kwa ende foods ile kwa sababu kwa sena yatira kwa ayo totebe abantu keroken naigura abantu batane keraba kuri ndagere binte biroro na chindi mwiga binte kunebyo ko baratabire kyongoreka keroken binte biroro ko changia bire yes ekinda granjiro chikora muntu batware Hatban te gocha igaliyo kaino acidic food kunjira kwa muntu acidic food asenda ne kwate ndoko na hydrochloric acid acid okiri microorganism ne kwate ne kuna trypsin ne kwa nyera ma pepsin kwa nyere or digest some proteins asenda one as a content ya gastric area stomach ne broga kara acid jire chi nyinge kara ma te some production ye gasi ama chi acid ne ko chigagra ya soka ebi te brodan Jones bi ko ra gero mo tware Hatban kali Jones gaiga eita sphincter ye wasi kaga osophageal sphincter erus na ko mo tware Hatban wasi kwa ile ndagre nyingi kabisa mpaka enda ya ichoire kabisa digestion especially proteins kama mtali proteins nyingi and digestion eko basiro kwa kwa ndere ego stretch mono aba okay pia abantu banyara abasibati bari muri to kwa ndenda ya bere nene ego compress ende ya compress stomach ya increase service here sometimes na vegas
escape through the esophageal sphincter yaje kutengeneza kubwa esophagus yama kugera kwa watu wale ya tupani wale watu wataimbe chocolate, too much sugary food, too much proteins, proteins si nyingi na madamo wanakuja na obesity kama mtoko na obesity chenja ma nini layers sama muscles ya stomach yako batik kile thick na beko kera ya compress kwende esophagus yani kwende like esophageal sphincter lower esophageal sphincter ende ya open ya tige kwende gasi escape ya gra ya watu wale hatu igo ndo besi no ngano kena bako nyore kingorike okay sana hapa ndawa bane asa wana wake it's rare cases kile nyake go endera ko muntu munene ndiko chibwatwara hatu bane na boko twara hatu bane go jaika sometimes mo draba ko beche kara beche bebe gazi na beko soka ngeko but ile ya sokre acid ya sokre nyinge HCl na ni Pepsi ile ya sokre nyinge ya leta corrosion ya corrode as esophagus mpaka yaika mete kara gas HCl ni ile concentrated sana pH ya ile na boko tina botwara na boko belch bako soke kembejo sometimes akeke ya ikre ya so ile mpaka ya so ile ase na usisi mawadu ko ramina propria as now nero eserea yo esophagus imale kare ikiro ya corroded mali na limo ntoko nya gotware hati pani uri ngeke konyo gosuka na lio bwate risk factor yo gotware hati pani kusaba ndabako smoking they have a risk abantu bako nywa marumo no they have a risk ya hati pani ni ngeke kare ya bere mingi hati pani ene ki au long ya last ya kero montai agosatu ari domo chango no kero munda twale hati pan for instance kwa chinya gitari kwa siro na gitari ama tinara moro akasoka nita na wento kumanyana ki ama cha moro me kero kendi no wade alsas usinda garte kwali na ya kwa tere hati pan kwa kwa chinya gitari kwa siro na gitari meta kwa sawa kwa wati kwa antacid antacid tinta njiroro antacid usesira mtu kwa ni antacid wana krikete ekero kwa jireka kwa bana kwa ya korum dio ka ati bani tiri kwa era na mando de tokora investigation chini ge pime binga ya ndiro ekara ati bani kwa be ega sire na wasoka iga ekora te evidona na ga leso esophagus mtu kwa nyala kara kenda wate pain ga esophageal pain ama intestinal pain kira chinza wale kwa watu kwa esophagitis so layers ye kwa ni esophagus eko affected ya leta inflammation ya se esophagus kaya ndio kwa na mtu wate chronic pain kera ngaki nyingi kwa yara kuna kuru warenda Kakuli ndagere ngego ongero tware hatban wanto kora fata investigation investigation ndana ndo twakora eko kuna H pylori ndo kolele bacteria ekoleta ulcers as stomach ekero munda wate ulcers pia one of the symptoms akanyora is a heartburn sawa bueno ekatanya ulcers we treat ulcers what we call triple therapy ndo kwa na antacid de antibiotic chikoga na chibweni ulcers lakini kwa nani heartburn yoga tunapeana antacid there like 3 classes ya mali ndo kwena antacid nero ndo kwena example ne kuna cimetidine ne ego musa acid production ege kwanga toya nene kuna proton pump inhibitor yo konya ko produce hydrogen ion wakara mtoto na tuatewa acida HCl nero na pepsin and other enzymes one HCl like from H like hydrogen ion gatokana na proton pump inhibitor ego inhibit this protons ama hydrogen ion ejira gramoto acid ya nyingi ya kwa iko bado ndio solve bia nera tokorena na ikula prokinetic ejiko konya ekata ende tote wana kwa like protein si nyingi enda wana ejire ego kiria ego increase mortality and agrego stomach wango tewa sababu jorana egere moto twari heartburn so basically heartburn kwa nyora waika esophageal sphincter yego sika kuruhusu focus ne stomach everus cause stomach over distension ya stomach cause heavy meals especially at night we can borrow cause kama ndawonyora maso sama walls yako ni stomach thick so that bono acid it can easily escape cause kwa ile ndaga direct kwa ile kitanda
on your right side, and I go to your escape. Those assets to escape through there. Ambia mwana daktari, bono muntu itarekera muntu wikira sago cha asinyegetari bose kubenwa nyari kane ngombaro kunya bose muntu ngarare na asinyegetari otwarire hatubaniriga wo muri remedy bose ngekeria bwente gukora irinde konyora chinga kichumi kasinyegetari. Number one is what you call home remedies na wata ya sana. Igeni dukini kale muntu kwa ile dagra ya to kwa ile dagra mpaka kwa gota kabisa enda ijira ekende wejira mono you have a risk yo gotwara ya twa sawa ile ndio dana ndio kama to kwa joto onywa maji tutavena motara dagra kwa onywa maji mapema to process usiponywa maji sparing na ndio kwa kwa ya twa karibuni chita na chiro kwa maji na acid food like maybe litoke bull drop na acid kama bera marolo skuma baro kana lekara to acid food na kwa mtu pia watu wa hatibani and some proteins digestion yaye it's slow yato pesa kanya renya maga boli eta yawas bos chingendo especially chingendo mono na bajiko kogera watu wa hatibani yeah ase karoli kagari watu wa hatibani ya persist mono okwenda over the counter wana se chemist ka ngo bale jantacid like smethi dama terms tindaje kuna terms na bajiko konya relief to santasi lakini kwa nyorana yako kwa mono kwa ndio watu nyintari tuwa mana kwa encourage mbara kwa nyoro sema hivi ngonywara maru ko smoke ngonyware ana smoke hiyo kwa ndio kotikana because ndio una smoking na ile kwa ta corrosion yego nde yere ya make sphincter ya usofanya sphincter to atewa ngende kiko sike osofagas nenda yagira yaba bruise ama what you call eton yego nde muscle yabaru ya tigambe ya soka boje some acid kose kwara gima ito kwa koraiga okoraro bya molina okoraro on your left side the stomach na ten fantasy stomach around your left side while the leg on your left side when the gases you escape easily through your lakini wakati mtu monitor sometimes atau kata apa menurut aku jangan apa food kalau menurut aku menurut aku wale ya tu kan tahu tak apa your food spicy food wala nani quality nda kana engke asante sana ketranda sumo kumokego to beranta kendra busanga maki mwancho mulire mnogende to kwebino to gende to kwanera o muchando we hat ban na to bento ko ere mange ningiye koreta na mono bobwenya boli ko wa kurende ketranda sumo kumokego to ko irana to gende busanga maki. Ndizi TV obwensu bw'omugusi nigo bono yakonikira ndekerene nagokorera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asoro gonkor bwogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Dizi TV obwensu vuomogusi. Sprexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Sprexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimiaisano neiseto nemerongetano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimiaisano
ase ofa babuate itaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni, na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyumuchukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Na ndengo kwarigania ritogendere kuigwa mange iguru ye hatban na daktari agenderete gutweresera sanga nitwe komwere. Karibu na daktari. Ngo agenderete gutwerera iguru ya hatban kwa biro gukwanira n'ikindagire cy'abantu gwende gutika kuri n'abantu bose na chingibigeri bagwenderete gukora anene kwa biro gukwanira basibati kerobe bugatira n'ikingibigeri bagwenderete gukora itibanya ora hatban urende chinga chinyinge twarura abantu ba ko mistake ni hatban na hiccup kuruke ikiongoreka n'ikigusi kwani rango akengo ya bibe ndio mwana wasende ndiko beke gete kia gete tamani monto kanyale hatban first of all there must be what we call gastroesophageal reflux disease like kanyona endagire ri kwali ecological state jetera tu to esophageal sphincter yaja kujesa esophagus kwa kana that burning sensation on your retrosternal. Yeye kubagati iga. Basi makaga asi koroga. Asi throat. Kubagati ya. Ina itokoroke hatban. That panic sensation. It's like a sound drama. There's a contraction like a spasm. Yeko ni sphincter ga. Yeko ni diaphragm. Say diaphragm. Yeko ni spasm or contraction is diaphragm. Nere kuproduce sound digete. And there was a panic sensation. Just a sound you produce. It's how to get a guru. A great diaphragm, go vibrate. Yeah. I can mother to at Bani Gassi Tambe complications is what it's a chance to teach it. I can mother to hat pan. Yat Panekaro, Motawata, the call reflux disease, gastroesophageal reflux disease. I can a good idea. And then we see a year when the Yana was okay. HCl na pepsin. Acid ya kada wasoka ego jayana ta corrosion as esophagus wana mutawa na what you call inflammation ya esophagus esophagitis so ekora to wa esophagus yana ta inflammation sawa ko bora ya ba chronic kabisa wana ekora tena wana kidonda esophagus ekora kila mkoje kila aje kile cancer baada ya naenda kutwara sie cancer of the esophagus kulingana na mtu kupata frequent heartburns acid eco recharge state mono kada corrosion mono yaleta changes in cells je kwa the esophagus it can lead to cancer of the esophagus infection hiyo esophagitis na tuatewa sana ndeipe which ya changira apart from who yes for whatever which are the other signs and symptoms symptoms chiji kwa kibno muntu na bate heartburn. Okay. Heartburn medaraja like tota ina heartburn medaraja mo kana nenda igoroga na senda ijire sometimes ko nenda ijire protein enda ya gojora usiko kuna nenda ekoromera igoroga epigas region igoroga igoroga kerege igoroga nenda ya kana ro enda ijire usiko yera raiga kaya ngere koji kwende escape through the esophagus kwani ko chest pain ga ama retrosternal pain ga mpaka igoroga para bako iguga oka sasa igoroga shamba mpaka igoroga koso ko gusto test ase omon kuna rana okali gede ora somo asoro like the last test so asara mo sa somo begune rolete is there any way ora yatbani yo perfect ile kuba bono ekataka kwate hadi ba nerves meteka sege kuba somo bere sensation ko banana about nerves I can go by the time nerves as the year nerves ne otwara nini referred pain
na pain yako ase kubaga ose senda ikoroga ose katiga goti daga ose you can have even a sore throat ama hoarseness of voice naone sauti na bego change kubeko na boto chest pain but characteristic ya chest pain kama retostano katika tiga because sometimes pain nero tata kura senkoro ekerobate shida senkoro pain na bona ro tora sa chest sekerobate na ona morera neke uno all those things are what are that kind of pain as a chest but characteristics yake ni panic sensation igase retrostano na ande ego chame kwa kwa sene ndagra gete senjo igo tete na pain yego chapina aireka yanyare kaniro muntu chiro sinasinya getari mwira marioga yaiga anagenderete konyo lakini gose kwanya ronyera marioga yaiga atbani yaire for some time and yaire na back ningi abante gokora well tete na ile kwa bari current mono tete ile kwa koiro rakira chinsa kera chitest ndio trakore test era yamo kuna endoscopy gastro ama OGD endoscopy de job kete ba kwa na bamureka kuruga ibe tera sijoro ya Amerika so esophagus bakasenda na se bakase dudena twalire na ki kwende hatbani ya retrechidase esophagus mono ya retre kidonda kete kyons twalire mpaka na wanasenda usetia access sijoro kwa sababu kase dudena endoscopy na tochitwa twakora ikini kete tamani in some advanced areas it is never going to sina kati bago the pH mete karaka da bano ndawate hatban ikoni isa anase panyare pH is 1 around 5 6 one bago beka kati get through to esophagus bamonda for 24 hours ya ina se esophagus ya one change of pH na what you can be able to detect it Amo con le chindagira ci quello non monto nyora hatban creo que no manto maro con nyora galwa tamaro ile different terminal say diabetes pressure bueno ahora Mario Gari no nyora Mario go frequently pero ya na chanjero monto con nyora hatban in case yes na lo banaro ko yung kana H1 na lo banaro akoleta ako affected pH ya senda ya mana watu labda Mario Gari na NSAID watu kwa NSAID kama Profen diclofenac amajoga ya koleta ile ngoko era ya ta inflammation ya senda ama prosaganda inflammation ya senda na ego jangiro muntu watu ara ulcers kwa hiyo watu ara ulcers sometimes nabo ego ende recharge station yako ego ka yejethi ya kwa watu ara hatban kama ndio na ara specifically na kike kama mwenye na kwa tinita kwa mtu na ki no watu ulcers kama ya kuma ndio na kwa hata kwa defect era koletere ya acid chaba build up as stomach mono kaya watu ara ulcers pesa maja in hatban in result kama mtu watu ara ulcers one of the signs and symptoms dyspepsia na hatban kwa ndio maja na recharge state back au serious hatban era semo birogo monto kerekene ngwerere pigo se na be kuchika korete michando ilo montaña oro michando mali na suru magwai hatban peke yake Terwete na peke yake hatban ngoja on its own kuike mito utatoka vichangie number 1 sphincter esophagus esophageal sphincter yetu kiko sieka stomach na esophagus ketu ale shida ekele sphincter yuko ale shida na be kwara ekwende yacha kuchairoga kwara ikile ngiteke tamani iya kabere maybe baro kwate shida baro ukonyora kwate shida chiasi chiko produce ya sawonge baro chiasi chiko produce ya bange muntu na kuli chiasi state back to the esophagus bawo watu ale hatban number 3 obesity abanda wate chikiro chinyinga obesity okonyora layers yekwende stomach ele so thick ne na bego changira muntu gotwara kwende hatban once what take care of those 3 things like to kolienda agira yaichura kabisa enda ichire kabisa krende yaichire kabisa ekwendikise service ele yakogera kwende era the church state park yakora three hatban wasine ne chinda ne chinde twateva tira muntu tware hatban like na ne kro kuma maru process smoking ne na bego changira ya reduce sphincter ya esophageal sphincter ya muntu tware hatban because there's more seriousness here hatban ko twara hatban kera those acids kwa chinga
wachikuri tu esophagitis complication bone ko permanent ose esophageal carcinoma cancer ya esophagus wana kwa chinya kitali twaro ne ko ne hatpan ko watu wacheke mtumine na mbio to kwa kwa mario na hotel antasi to jadira wana antasi to ko pia to na watu ko proton pump inhibitor jiro chiko hii hydrogen ion ya kwa stomach to produce those acid chini ngejira relaxed otu are resuscitation back ke kwangapi tuame komenta wati kuna prokinetic kogerakera muntu kwa ndaga ya motility yabo bwango ile kwenda ndaga tego tikara muno yagra muntu watu are hatban. Yes. Asante sana daktari. Abona kirokende aso kumanyo mwancho muligereri ya yekere nabato muchano yego chire nyagatari oirwa mariogo ninkeri yabwente okorekera rase akragende to gutumika mariogo ya mariogo yega karase. Agro kwa nyagatari. Twanyolele kwate hatban yego sungwa na shide lete yego jangira ne hatban to kwa watu kora antacid. Antacid ni atokwa ya reduce acid chini check over production of acid ili chachete mtea kugara acid nje ko eta sphincter ya mpaka esophagus mama to de hatban ili ndetangani kitu yakabere eto ko some monto on home remedies sometimes ando komera na market nutrition but home remedies to kuma some na njama to kwa your food acidic food tila na njoba na na kitu batasi chini ile wati kana chocho ndio tangani ndio yakabere to ko lienda agera warara yoka ndio kyakata to in case mara kwa wali kurara watendi kurara on your right side left side kogera acid checha kwa mapema na ndio kurara ndio to kwenda muntu tumeka ya antacid use proton pump inhibitor ya kurara ya mkonya ya reduce those acid hatban pero na watu wale hatban ndio vinge vikoleta hatban including jidaga tokoli usekra mundabate esophageal reflux disease acid ndaga kitu na wasabi na acidic food na wachikoro muntu watora ya tubani ikona bobochi ya food if you can kero kile kwa nywa maji kila chinga kia maji kwa sima kwa 2 liters one ina depending na weight yao kanywa maji kwa nyara ko produce acid as umwe ama ngana ya maru muntu toral kile kwa nyura maru amange totikane smoking totikane kabisa obese less try to lose weight abantu bakora mazoezi bali diet yao bali reduce weight na ndio tukena in case watu wana hatpan tunya kitari mapema watu kwa kujiandazi chakonya ko reduce those hatpans in case na ya vile mwana kwa watu yuko sine bijage ekole ekipimo ndio kwa rubne endoscopy ebije kwa mapema ili to identify shida mapema na mtu na tuale kwa nyoro kwa tuale esophageal carcinoma ama cancer esophagus ndio kwa igase nyakitari ito ya hema ko bate shide ndio yansu ya hatpan tunya kitari mapema to kwa robolingol to kwa maliogo ili to kwa basemia na kwa wenda kumenya dia mwana sawa. Asante sana daktari. Asante. Mwanchi muligereri bono una kwa bere ko kwetu abere to bosemi wa manke igoro ya hatban na inde unyore na hatban tariero hikapa ine bintu bere byao to abere to bosemi wa ningi kerito bwena to gukora chindagera njito bwena te ko seko taria eriyo we tanga kurwase okonyora umuchando iga weka chinga kinda somuro bere bwo komenyo kuya no koretwa sori na nje Evelyn Osero nyora na bakondera batonyora sense moya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asese moya YouTube tonyora wetera Ndizi TV News twarubigire burobya.